Itu makaya long jonghe kang ting suri le dosita konat ne kathe anga tur doji. La so pena joksi karbeng long amimers la pena content creator atum ta content long. Karbeng long ta content creator dopik lo. Album, music, vlogging, comedy, entertainment, etc. But content provider po bangke ave pinna. But kiara nang klanglo pupen internet long ke latitude dead lo. Internet long maduta kachini ne po bangga velo. That's very good kiara. Ihudi siya por rakhi savanta la puson. Sita kiara son anke avebon. But lan kachi thanda da fit pusita me pini bangso vidu pen bangke kiara phan allegation do kok. Hala bang solam lai pini chithandam na. Kiara Samsung atuma album long kedo aluna bang ahem puphan parjuje pinsi thapon det pu. Bang solam alun se pia methang ma si Facebook long kachi post. Langka tapli si tong puan karjulong. Alun se pi Facebook long men kachi bi bang ke Clarice Lucky. Stami tum interview lam arjulo plotang te Clarice killing pi pupon. Alangi ke inut dun se pilo stami Facebook long madu phanta alang methang akur chepa chini tungti. Athe singer pusita private singer pinakbo. La potsi a Facebook profile ta chelok cheklo. Aprangsi ke bedroom singer. La pendet si private singer. Bedroom arlo ki lun ing hap chilok chek titia bel. La sinonta a Facebook profile long chelok cheklo. Anyway, let's talk about the allegation. Itum karbeng long kido pinaa netizens tum ke labang so kiara phan troll lo. Meme si tami salam lo. Sitame ang kurlongan bangke langdam bangawi. Lake 17 July arni alam. Hula suwa hut 1200 views abacet an baksi dola. Labang so allegation kek lang. Ahok lake athemana tuma video intro hut pisitame amen paklang pon lo. Kacehang ke bang da cehang po lapen cehang lo. Athe kacehang nang ji arai dok ke. Kiara phanle pipot si luna preng cehang ware lo. Kiara ke thang ba sini dun delu. Lama kitu sini nang ji. Poisa ke cehang ji po tang te PR team de production team tu masi hang nang po. Lasi shooting lo la kelang tu makam lo. Kiara Samsung tum si bang ke shooting. Lasi bang si upload po lapen si upload lo. Kapre ke tum ta upload dun thuoret. Labang ke isi ke chok se ke thena edem lo. La sila puson upload dunji pusita ma sabso edit chat. Ma galang te kopina reaction pidun chat. La pon bensi na mithanga channel long bang si upload nangji. Non ke la pukali edit de thang the original video si upload dun warat. Jirsong be karwo rang mukrang dili. La long thoma channel long bang la bang so video tek dam long lo. Ile tum chini la bang ke. Jong si a channel le monetize long le lang pulotang te bang aphan copyright strike pi un i polamba. La tum copy pot si bang original a video le amethang channel long chi upload no warela. Cheni la. La ke bihegang ko somar to mason lo. Bang hem TV ke lang don a hem ta pale thor hai he nang chiro juiji tang tung tete. La son si la tum ta YouTubers ke maning tung lo. Sita amhanga si ra chipak lang hai he ka ID ji a telen mata ave. La si ne research team tum ke thegam long ateng ke Jirsong be YouTube channel ke Kiara Samsung tum a video pe na jok si 1K subscriber da ke liba. But that still didn't fun. But does re-uploading a good work? I will explain this in my second channel. Sita nona bang ke troll chota gali kapat sita tum an sita medoko. La pon chota gali aputo ka idea bang sita medoko. Interview long kapachini pon teng blo dang te la bang so ka idea bang pho phan neblong lo. La si la bang so arjan kumamala long siki dolang ma la pen kumatsi ke upload ma delete pinot. Meme template selam ji selam non, troll ji troll non. Make it everything, but be the limit at only fun. Itum kadu kaveta actress aphan ke troll lo. La pen actress amas tame che thang lo la pen che thang piglo. Sita actor aphan ma ke madu te thana bangwe. अरे भाइयों उस वीडियो में एक्टर भी है एक्टर अपन तुम पिपोसी लांग डिंग मती just kidding guys labang solam fansi PB son kro bang interview and lo kiara timun pico
alas bangso supili arong punari. Bangke, ini gembang lah. Kira sih kan, arong bangke ni bang abis lah. Nangtum la bangso lam kroy un ma. Album isi shooting rapet. Palong-olong bebe rapet. Just kidding guys. Laan le arong sini ne argamen jadu jelang tu tang te nangtum kroy un ma. Laki lam so lam kalilu. Non nang tangan lo aku pusonat ada bang syuting film dia fantastik kontum. Pibison ta ningar lu ke shooting bong tha jelang top labi. Jadi aku pakai ini kalau ada itu mah. Di foto gara tu jadi nak tanya yang nak bayar lebih pakai. Pini pe nap ta chok athe bol sen doli po ge. Ito na kan expression ko. Isya palen no bebe rakyat si umde pe na piling pa diko. Asa kudak. Di bang yang kundutu lama. That means Pibison ta la bangso asina join si interview ke anchot. Moke rang jilang a video long cameo aro long dun ji mani. Ne chuke dam tang la bangso video phan ke rose pona hut comment section lo bang comment ang petun jume pik lasi lang dam sina. I love your lecturer. Thank you. Ing cham dat pone ke thalang ko mogana ing cham dat ni video lang bang dat po. Okay. Actor ke akisar bu lan ke matlo director. That's very good question. Since we were trolling the video, we just see only the actor and the actress. We just keep aside for the directors. La sila bangso video lang at actor ke maduta cheni ne. Only ne answer. Amen ke Narendra Inti. Wrong talaso actor ke Govinda Rohit. Govinda la pen Govinda ke dipul pen Delhi andalang kachihili. Laso ar loso ke Dr. Kalibu, Dr. Binong ma punang karjo tum dopik. You don't worry, I will clear you. Now, see, labang soar lo sopan Dr. Pukoke alang ris video ka selama hud science alam si kethan. Lata harmon ingti a video long si ke copy dun, full copy. Hulu bang so aril sa comment section long Dr. Manda Pigji potum dopik. La sopen a join si Dr. Bomen chetang den. Si Pibison bang actor pan belek, actress pan belek si interview ke en. Interview bang ke non het si ke en la 25 July erni. La si padusi lama ke la pulo kiara timungpi isi alam marjan so tadu. Disel bang so alam marjan so itum lang vek nang jiko marli. La si eson thedung lama ke la pulo kiara timungpi puke amen binong kali. Amen binong ke rup mini. Amen binong ke kiara puma mate kape kamen dega. Kafe kamen berilang. Amen binong bang so. Amen binong ba rukmini timungti. Rukmini timungti. So, that's it for today. I hope you guys enjoy it.